kajing itu ni. Kenapa? Berhenti mana? Dalam masjid halir long. Masjid kentor long miap dah. So, nambah pagi break, pak waira, break pagi. Katakan. Long kajing gawa jongki kung kinongya kali iko abeki monra ai teki break. Aduh pakai ayokam kan. Ayokam orang sini ingin witness mangi kan. Ingin witness mangi. Ingin witness mangi kan. Na iyo kata kajing tip teki break dan situasi. Ni yo maupun polis departemen mana. Yang balayong. Ayokam kudu minta lawan rai kita break. Minta kiong na lawan rai. Kiliong kano benta bambu dia nam airport na batai port ni minta kiong. Di nakaliang jongki kung kinongya kali bungkaseng kinongya kali mo. Kado kan usmi pi jumut kan strike ni kanong yang kajing sangat. Ya kata tengin ngiru tak benong adu nomor adu na kilawara sini tengiru sa lain lagi kam jam long kita mengikut ya kahok nomor lain susah ale dan bor kumni te kam nyahap kan kani kajing jia kala jia teng ni jia kapori kani kajing jia man kapor jia kapor kayak kajing gawa juki bungkaseng kayak kajing gawa juki yang hok kan Gideban Kam, Kapolres Departemen Gideban Kam, nama larang abaklah mangaru mentakaan kahaba yang kayu di saja. Jauh dekar, naik asu puluhan banyak kami nama man kapor diaktif bagi cincin curi bagi pensi lain. Ini penting ya bos. Penting taksi jadi kami. Hindai at least mentah, nadang ngingi yo pan kem no ya udi kar. Bantu di bapen sisa batak proof. Ombang si okrem tang apo. Kalau air mah beli poy yang ni tak kubur balai okrem. Kita ngemsuk. Ni hapan pen ke proof bangila yo pan kem yo udi haru basyo yo kasih lebar kasih juni akan tak kambit. Tak kambut ke kam bakin lek sarkar kata kesutui. Ka polis department hindai rekam tang bedam cabai yo okrem. Hindai betang susu aku ni lapet. Jadi kasih barabor ni syaknyon nak kau kapor si kau ipat. Dah kamu kalau itu ni saya ipat. Hari la jangan sulit pun siam baik kedua kamai. Baik, lada dia kasih tangsan minit 10 minit. Terus departemen kelala banyak okam. Dari lada dia beli dekat. Kalau kakis kan pending. Kayak kajing tu jumpi kata kulit agak beda pakai ni pak. Kapau kasih kapau berthai kapau tukar gajah. Agak beda pakai kajing lek jong kata kulit kayak kajing bentuk ke pidan ban ong. At least ni kuat beda ketenat jong kulit ke bamentahi deban kembik mardor ni beriu. Unwan rahang ini umpen i ini ladang unwan rahang ini fius ini umpen i berproof kata tiba dan umpen dia kata angin nak kalian cok taksi ona lepas asian berak oi taksi cok kaselong ni nyemsuk Tapi pidai ko mo ha ngang ada presiden cok kaselong keteng lo di dekat kita batai kendia dah lor tu kajing jak bajam ni tu baji kajam tu Siap kuasa. Ikumno ka sedang balai bahaban poi haduk puput man dia Kalau sam sam ngate ngamdan tu nama ngadan syahoi ka site kajia kamta dia tawe kali jong si itu di biari yang hikmat